Pozdrav svima, moje ime je Nora i u današnjem videu ćemo rješavati ovaj ovdje zadatak iz kolegija vjerojatnosti statistika. Riješit ćemo ga pomoću Edurate AI modela, u ovom slučaju Gemini 3.1 Flash. Ja sam ubacila svoj prompt koji glasi: pozdrav studentica, sam druge godine FER-a i treba mi pomoć oko ovog zadatka, objasni mi gradivo i onda riješi zadatak. A sam zadatak glasi: odredite vrijednost realnog parametra c tako da funkcija f dana sa ovim ovdje izrazom bude funkcija razdiobe neke neprekinute slučajne varijable. Za takve parametre c i d izračunajte e od x, odnosno očekivanje. Prvo ćemo proći teoriju, a onda ćemo krenuti na rješavanje zadatka. Funkciju razdiobe smo zapravo objasnili u prijašnjem videu, ali ukratko funkcija razdiobe je definirana kao vjerojatnost da varijabla poprimi vrijednost manju ili jednaku nekom broju. Dakle, p od x manje ili jednako neki broj x. I mora imati neka svojstva kao što su monotonost, neprekinutost s desna i granična ponašanja sa limesom kada x teži u minus i plus beskonačno. Nakon što odredimo naše parametre, trebamo dakle izračunati taj e od x, odnosno očekivanje. To je zapravo prosječna vrijednost koju bi varijabla poprimila u velikom broju ponavljanja. I za izračun tog našeg očekivanja trebat će nam funkcija gustoće, koja je zapravo derivacija funkcije razdiobe u točkama gdje je f od x derivabilna. I e od x je zapravo integral od minus do plus beskonačno x puta ta funkcija gustoće. I možemo krenuti na rješavanje zadatka. Dakle, naša funkcija razdiobe je zadana po dijelovima. Kada nam je x manji ili jednak 0, kada nam je x u intervalu od 0 do 2 i kada je x veći ili jednak 2. Iskoristit ćemo svojstva funkcije razdiobe za neprekidnu varijablu, dakle granično ponašanje u plus beskonačno. Znamo da taj limes kada nam je kada x teži u plus beskonačno od funkcije razdiobe mora biti 1 i zaključujemo da d mora biti 1. Dakle, za x veći ili jednak 2, f od x je konstantna i jednaka d. Znamo da mora ovo vrijediti, odnosno d nam je 1. Neprekidnost u točkama spojeva. Budući da je varijabla neprekidna, funkcija f od x mora biti neprekidna u točkama 0 i 2. To znači da s lijeva i s desna strana funkcije moraju poklapati u tim točkama. Prvo gledamo neprekidnost u x jednako 0. Dakle, x jednako 0. Lijeva strana, kada nam je x manji ili jednak 0, daje f od 0. Ovdje stavljamo minus za tu lijevu stranu. I srednja strana, kada nam je x u granicama od 0 do 2, teži, dakle, tu imamo plus i tu nam je limes x teži u 0 od cx na kvadrat, jer je to zadano ovdje u zadatku. I za x uvrštavamo naravno tu nulu, odnosno c puta 0 na kvadrat, što je 0. Dakle, ovo nam je 0, a za kada nam je x 2, ovdje će nam ići 2 minus. Dakle, to će biti limes x teži u 2 od c od x na kvadrat. Opet stavljamo za x ovu ovdje dvojku. To će biti c puta 2 na kvadrat, što je 4. Dakle, 4c. Zatim desna strana imamo 2 plus i to nam je d. Dakle, kada nam je x veći ili jednak 2, to smo već našli da je 1. Dakle, imamo da je ovo 1. I da bi funkcija bila neprekidna, mora vrijediti, dakle, f od 2 minus je f od 2 plus, pa nam je 4c jednako 1,
što znači da nam je c 1/4. Dakle, imamo d jednako 1, c jednako 1/4. I naša konačna funkcija razdiobe izgleda ovako. Dakle, 0 kada nam je x manje ili jednak 0, 1/4 x na kvadrat kada nam je u intervalu od 0 do 2 i 1 kad je x veći ili jednak 2. I sad prelazimo na računanje očekivane vrijednosti, odnosno očekivanja. Prvo moramo pronaći samu funkciju gustoće, što ćemo dobiti deriviranjem dijelova funkcije razdiobe. Dakle, f od x nam je derivacija funkcije razdiobe. Dakle, deriviramo svaki ovaj posebni dio. Kad se to izderivira, dakle ovdje se dobije 0, 0 i 1/2 puta x, što znači da je naša funkcija gustoće, evo ovako ćemo to zapisati, kada nam je x element od 0 do 2 i 0 za inače. Zato što smo tu imali konstante, pa kad se to izderivira ispadne 0. Što znači da imamo samo ovoga derivaciju koja nije 0 u intervalu od 0 do 2. I dakle za naše očekivanje rekli smo da je to zapravo derivacija od minus beskonačno do beskonačno x puta f od x dx. Pošto nam je funkcija gustoće ne nulta samo na ovom intervalu od 0 do 2, onda ćemo to staviti za naše granice integrala. Znači integral je od 0 do 2 x puta 1/2 x dx, što znači da je to integral 0,2 1/2 x nad kvadrat dx. Kada se to izračuna, dobije se 4/3. I to je naše očekivanje.